Hmm. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Seperti biasa guys, di sini saya mau makan-makan lagi dan jangan bosan-bosan guys lihat saya makan. Ya udah guys, gak usah berlama-lama. Di sini menunya ada balado teri pakai terong hijau. Di sini ada tahu tempe, lalapnya ada terong hijau sama jengkol muda. Segitu doang nih guys, menu mukbang hari ini. Semoga habis. Jangan, gak usah berlama-lama guys. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana wa barik lana wa minum dulu guys. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Duh guys, ini udah ngiler banget, lihat ini nih. Mantap kayaknya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Kan. Tinggal mudah guys. Oh iya teman-teman, mari makan. Hmm. 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 Mantap. Hmm. 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 Aduh. Hmm. 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 Sarungnya bener-bener. Hmm. Hmm. Teri pakai terong guys, mantep banget tuh. Aduh. Hmm. 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 Hmm.
Waduh. Mantap guys. Jangan main. Kamu sekolah. Ada, mantap guys.
Oh, mantap guys. Jangan lupa guys, dukung channel Kang Adip seperti biasa. Like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga dibagikan ya teman-teman. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.